Hamren rong supialong Union Minister Harsh Malhotra wangsi ason kaching thurasai ke claim je puthak mai kangni. Bukajana long don pho habit ingnar hem ke phalangnu. Daythor Government Model College Professor Tumpen Krishna Kanta Handik Open University Admission Longpon Pupusi Paklangpong. Akas Hyundai Birla Dipo Longpenang Litumapan offer matit Birta Kimi Nangkewan Pidu. Nangli offer ki Longpon Jila ki extra venue Nyos Pen Kedanglok ki Umtungagari. Anparta Akas Hyundai Ningkaning Koi Kichok Ningkarong Pen Scratch and Win offer sitami kapatu padoponji. Bangso offer along nang likilong ponji Neos Extra I-20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekilong ji aphan humri ignon Akas Hyundai Birla Dipolong. Lapen kachini pa meji aphan la screen along kapaklang pon mobile number 8453 944 887 along humri ignon. KAL Adap Abirta long peneli sami beauty bepi pine birtang tonpen arjuponitham. West KAL District MP Hamren rong supialong pai ni phaing kora hiniani Union Minister of State Road Transport and Highway kelang charia bangpu Harsh Malhotra nangkipale. Bangso hut KAL aro tovar pen danglok ason akisunga puthak chingki chithan padopon. Kidamtang pai ni phaing kora hiniani Hamren rong supialong ki padopon. Bangso Mailong KAL Thomas Council CM Dr. Liram Long Hang Kachetong Dunalong EM MAC Lapen MLA Tun Chetong Dununti. Mailong Union Minister of State Road Transport and Highway Harsh Malhotra Phan Mankido Jambilia Thon Lapen Karbia Poho Pen Archopong. Bangso Hut KAL Thomas Council CM Dr. Liram Long Hang Himpen Union Minister Malhotra Phan KAL Long Rat Ajak dinklui pen akar I Article 244A mate hempre kaputhak pinpuralo pajerdon. Lapen bangso hut KAL Thomas Council CM rong hang pen kaninje pona tengke Hamren rong supi jasemet taon ang kangabangke tovar krong pia tovar lapen rong atogan wabangke ningkan siangpong tovar iksip chilengpon longpong. Lapen anparta KAL long arat ajak dinklui pen ke hang Article 244A bang nang kipachun pija phan nang cherabdo nang jipura Union Minister Malhotra Phan CM rong hang pen chuming ripong. La tuara ban hati dan la hamre na tahunan ke la nikan ini bhaguna nikan semong tahi bola nikan semong kita ke full line po tahun make full line di person divider lopo kam claim order apelo la bende dake street light lopo la highmax power light lopo la bende atau ano tuaran name pokarasa complete kuri lapla nikani siya mo kacala tayo ko laben je mole yala organization di school na language englo bas ke penapen penati penang lepo laben examination center hunang ki pulo lahay tanili mobile ini clear order kiya lo ta prajit claim ko laben tuar si major non हमने ना तुआर के मुगे नियो को हारवार से असम मेला जाकर तमे dan claim mo no lata bidin waniar mo tangko lapen dia hu raja gong pen boithalak so tika lapen khandulia toata non claim mo no lata me nikani siang mo tangko lasi sikache lage veska denglong ke do pona to matha na nelo lapen keda doktoranta तो आपका मतलब चाहिए हम लोग का जो मेजर इशू ऑटोनोमस के बारे में जो हमला का एक एकदम के जो बता दीजिए क्या है धोनी और राजनाथ सिंह दोनों लीडर जो वादा देके क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या आर्टिकल 244 जो आप थोड़ा मदद चाहिए. Halapu Union Minister of State Road Transport and Highway Harsh Malhotra pen Mailong kaning Japon methanga hawar methanga nori kachipaching thur Punjab phanabangke ko anma nang kirap du nang jil pen la anabangke Union Sarkar pen akirap nang tibompo seta bangsolong non kido KAL Thomas Council along ke chariya tumahin pen ki claim kidam chipaduk ponang jilang lapen bor I ponchetang jipusi Mailong Union Minister Malhotra pen ning Japon. इंडस्ट्री के साथ साथ अभी सीएम क्या बता रहे थे आप जिसकी माइनिंग में
जिसको क्या बताया आपने, क्वार्ट्स का। अब क्वार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्वार्ट्स जो यहाँ पर माउंटेन्स में, रॉक्स में, सॉयल में अवेलेबल है, उसको क्वार्ट्स बनाने की जरूरत है। यहाँ पर संपदा है, लेकिन उस संपदा को तैयार करके मार्केटेबल बनाने की जरूरत है। सीनियर लीडर्स यहाँ बैठे हैं, वो इसकी चिंता करेंगे, लेकिन मेरे को स्कूल के अंदर एजुकेशन के बारे में समझ में आया कि टीचर्स यहाँ पर जो एग्जाम देने के बाद यहाँ पर आता है, वो टीचर ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकता है, या तो रिजाइन देके चला जाता है या ज्वाइन ही नहीं करता है। जब टीचर्स के लिए कंडीशन एनवायरनमेंट यहाँ पर नहीं होगा, तो हम बच्चों को क्या एजुकेशन दे पाएंगे। हमरेन पेन दानियल हिलापेन रोंगबोंग तेरांग कार्बिंग लोंग नाउ। East Divisional Bokajan Forest Range Lapen Bokajan Police Station Kangki Parlo Lakhain Koraki Thom Bokajan MSC Constituency Nirep Ghurial Dubialong Don Pho Munit Kidohem Habit Inar Phalangnu Pithai Pusi Birta Long Pon Lasom si Birta Kilong Donatenge Thilang Nive Ajo Por Pai Sir Keba Pon Malom Habit Inar Joni Sose Nirep Ghurial Dubiarong Malom Dampen Don Pho Munit Kidohem Phalangnu Pithai Lo Sita kupai kimi munira tuma prang pen angring kilong logajok thang thila. Sita hala pu hem la pen hemalong ki do hor muhor para mukha bang pinang panahok pilo. Hem kina hok duna tumang bong pen inut rohit kurmi pen ki tham duna tengke non malom la so hawar ajowang tenglo habit inar ki van. Ahut pen ke rong si chingrum si plung dun tilo. Sita pato wea bang ke plung dun bomta un edera jok hem la pen hor na hok dun bindo. Lahaya ki song apong lo kasi tong nang sita halapu ingnam rai kom sai khia tum thang birta ta nang chihumri wangwi lapen la song ki song ki pho ki dam tang ningkan li pho malong pen forest department pen akira pa song amatsi avi munira plan le dam ji sita akira plong le amparta report nang ki enaphan anta wangwi pusi ningji pong মেলি আৰু ভাঙি মেলি এতে 9:30 মান বাজে ওলাই গ'ল আৰু সব ঘৰ কিটা ভাঙিলে 4টা ঘৰ ওচৰৰ মুৰ্গৰ ঘৰ ভাঙিছে এটো ভাঙি মেলি আৰু গ'ল কেটা আছিল হাতি দুটা আছিল বলে মইতো দেখি পোৱা নাই ভিতৰত আছিল আৰু কেটামান বজাত ভাঙিছে এনে 7:30 বাজে আহিছে আৰু গৈছে ইয়াৰ পৰা 9টা মান বাজে মানে কেটা ঘৰ ভাঙিলা লগত আমাৰ ইয়াত 3টা আছে বাবাৰ এটা 4টা মিলে সব মিলে 4টা হলো ফ্যামিলিত মানুহ কিমান আছিল মানুহ আমি 4 জনে আছিলো আৰু বাহেতি আছিল 5 জন আৰু বাবা সব মিলাই আৰু 10-11 জন মানে বাবা আহোতে হাতি আহোতে কত ইয়াৰ বিষয়লৈ মই এটোৱে মানে বন বিভাগক ক'বলৈ বিচাৰো যে যোৱা 14 তাৰিখো আমাৰ ইয়াত ঘৰ ভাঙিছে ওয়াল ভাঙিছে আজি আমি বন বিভাগক বাৰে প্ৰতি ফোন কৰিলো কোনো ফোনৰ ৰেসপন্সিবল নিদিয়ে আজি এক দুমাহ ধৰি এই দুটা হাতীয়ে যি ধৰে উপদ্ৰৱ কৰি আছে গতিকে বন বিভাগে ইয়াৰ বিষয়লৈ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আৰু আমি দুখীয়া মানুহখিনি যে কিভাৱে চলিম বন বিভাগে এটো কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে তেখেতক ফোন কৰিলে আমাৰ ফোনৰ কোনো ৰেসপন্সিবল নাপাও আৰু বন বিভাগক আমি কবলে গয়ো অমান্দিত হৈছো যে বন বিভাগ কেতিয়াও আমাৰ ইয়াত নাহে এই ঘৰিয়াল দুই মাটিপুল নাওকটা গাঁৱত কেতিয়াও নাহে প্ৰতিদিনে আহে আমাৰ ঘৰিয়াল দুই মাটিপুল নাওকটাত প্ৰতিদিনে হাতী আহে Bokajan penanantera Carbing Long Life. Lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency angkang Deithor Longkido Deithor Government Model College Krishnakanta Handik Open University Admission Longpon Pupusi Professor Atumpen Pangdakpon. Lasong si kidamtang pinang ananing kampen Duarbaguri nilip sa Chenghenta constituency Arlokalong School College kidunjepan pinang anak kasiksa kidu thekponlong si Deithor along Deithor Government Model College Biponlong. Lasolong College kidunatum pinang anak kejok chithekponlong. Non puthot Deithor Government Model College along sitame Krishnakanta Handik Open University Biponthulong. Lasi BAMA kicharli jatumapan English Economics Education Political Science, Sociology, Assamese, Lapen, Diploma Phan, Nursery Management, Tea Cultivation and Plantation,
Management Journalism and Mass Communication, Library and Information Science, Lahai Sitame, Daithor Government Model College along Padupon Popusi, Professor Atumpen, Paklangpong. তো গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰেগুলাৰ মোডত হায়াৰ এডুকেশ্যন বা BA বা MA হায়াৰ এডুকেশ্যন তথা BA বা MA ডিগ্ৰী লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলে বা কিবা বিভিন্ন কাৰণত প্ৰব্লেম হ'ল তেওঁলোকে BA বা MA ডিগ্ৰী কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে BA MA ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কোনো গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে আহক আমাৰ ইয়ালৈ আমি আপোনালোকক অনলাইন এডমিশ্যন লোৱাত সহায় কৰিম ধন্যবাদ News Report, Carbin Long Live. Lakhain ko ratrok Duarbaguri MSC constituency angkang lokho timung singnara rong arayalong lokho langso alangsun kilang chari japan lokho langso Waterfall Development Committee atumpen chipatir piponsi lokho langso Waterfall adimalong JCB pen Waterfall Development Committee pen ni tum pini ke second step sign tum ke claim ke chenglo je kedam tang August 7 pen ni tum committee seng bondat pen ni tum August 17 ni tum first step seng pon kam sayang den claim pon lo hala so sayang den claim that pen puthor non da pini abang ke second step bang ni tum claim pon thulo le so second step claim that pen non ni tum puthor third step kedam je phan ni tum da rongara tum pen same chingwai po non ladak neli tum kupia porsi la so langsun development committee sengnang kokma pualam thebang ke lake ni thiek penang than po dak lokho jan along je kaching thur our side thang da we pin lang je sokar pen da thang da dak nang ke liason we pin lang same la so ke paching thur ji aphan je la dak lang sundo hala so lang sun pen nil tum amen ir nang hala so amen ir pen tum committee sengra je la dak si kising thur ji aphan longi mene puni tum la dak ronga sar la pen dak political long kachirap dun ledar tum pen tum chingwai chingsai pen tum da president secretary ni tum seng pon lo chingwai pon lo la pen a committee summit seng pon lo so seng that pen ni tum non la so lang sum pini yan bang ken ni tum kichu nang ang thek lo pusini tum che thek pon lo ladang nang kirap na son thak na paklang kai ingram chai dim na pa mi la pen na paklar pol alang tuman simi akro pilo la pen an so se klar thuji la pen tuwar pen dang lok la pen dak lang sun long thom do lokho lang sun along na so tuwar pen na so lang sun long he pa mi sianji la pen ke pa mi aji kani em konser bang simi tuning rilo la pen department tuman simi la dak akirap tuwar pen dang lok simi nanggap asonte mi sianji pusini li tuning rilo lang tuman simi. News Report, Carbin Long Live. Lakhakri Troxy, Socheng Thenta, MEC constituency ang Kang Jasemet Pet,
Parku Pahar Forest Range ke parlo Langkhang Forest Sub lapen Angjok Pani Police Station Dukko Kapita Honganat Mate Nagaon District anat Karbi Anglong athing pikang hogari pajeng toy longlok ajok ajurute emekanta jangdun thekti pusi kangho thing pi ke ponvera to waradung ki do tumpen phirangke tumaphan birta nangpali Lason si phirangke tumaphan birta ki pipona tengpen adimaklongan palisi kangho thing pi abui adimalong ke thekdamlong lapen camera pen harchitame nebdamlong lo Harchi ki nebdamlong adim lake Angjok Pani Police Station lapen Langkhang Forest Sabbira dung het ke do Nagaon District Biju Valley pu arong along lapen East Karbi Anglong a district border arai Jasimet hadara ratum pensitami Angjok Pani Police Station doko kapita thengpi pang hulong rat ke OC Profula Pegu sitame alichu endun bom pusi akoi pi Lasila hai thengpi kang hu ke khang thip japhan East Karbi Anglong SP Sanjeev Sai Kialapen Parku Pahar Forest Range along ACF atum sitame kelang chari dun vek nangji akinang sot theta Lapen isima humime lapen munthi dameme alam ke Angjok Pani OC Profula Pegu ke thengpi kang hwasai ke inkir thipjin lapen thengpi panghulong le pudera pita nona porke abe klang roglo tangtila da komatsi kichok che adaido lapen Angjok Pani Police Station along pen ke transfer ang deng tame bangso OC Profula Pegu phan nanglelo sita piaporsi transfer ke dam nang jaron dodera pita piporsi dam dede Ladakh ke dopen piniale ke long do oporsi transfer daming tung tedet maputa matha dami mi chinam Inut lapung inut laben kwamasi Karbi Anglong long ke do anakhi ke ikbom virbom ason si mandadong laso putha Karbi Anglong Thomas Council Forest EM mate Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kuliram Long Hang lapen team Karbi Anglong tum kopisi matha ponji lapen ko ansi bangso putha RDP ponji lake aporsi etham pu Abdul Rahman এইটো জায়গাটো কি ডিজিবলি কলোনি এইটো প্লেন ডিস্ট্রিক্ট পৰে নে কাৰ্বি প্লেন ডিস্ট্রিক্ট আমি এইটো যোনটো কাঠৰ পাইছিলে এইটো কাঠৰটো আপোনাৰ কাঠৰ কাৰ্বি আংলং মালিক প্লেনজত এইবিলাক মাল নাপায় হয় এইটো কাঠৰ মালিক কাঠৰ মালিকটো মই নাজানো কোন মই নাজানো কাঠৰটো ক'ত পৰা নিছে এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ কাঠ হ'ব প্লেনজতটো এইবিলাক কাঠ নাপায় তেনেহ'লে এইটো কাঠৰটো ইয়াত লৈ আনিবলৈ কাৰণে ইয়াতে পুলিচ ষ্টেচন আছে আমাৰ ফৰেষ্ট অফিচ আছে হেন্তৰ আছে পৰা এনেকা ইয়াত লৈ কেনেকা আহিব পাৰিছে সেইটো পুলিচৰ লগত মিলাই আনিছে ইয়াতে কাৰ্বি আংলং পুলিচৰ লগত মিলিব লাগিব নিমিলে কেনেকৈ আনিব নিমিলে পুলিচে ধৰিব ৰাস্তাত থানাটো কি পৰে ইয়াত থানাটো কাৰ্বি আংলঙতো লাংখাং থানা আছে আমাৰো চামগুৰি থানা পৰে প্লেন আমাৰ প্লেনজৰ চামগুৰি থানা পৰে আংজক পানীৰ থানাৰ ওচিৰ নাম জানে নেকি নাম নাজানো মই নাম নাজানো প্ৰফুল্ল পেগু নাম ন এই পুলিচৰ কাৰণে একট্ৰিকৰ কিমান দিব লাগে আছে সেইটো মই নাজানো সেইটো যোনে বেপাৰ কৰে সিয়ে জানিব হয় নেকি ইয়াতে কাঠৰ ইটো পৰা নে আকৌ আছে নেকি পাথৰ চলিয়ে থাকে এইবিলাক চলিয়ে আছে সপ্তাহত কিমানটা গাড়ী যায় সেইবিলাকো হিচাপ নাম মন কৰা নাই মই হয় নেকি গম পাইছোঁ মোৰ ঘৰত তিনিআলিতে ওচৰৰ ঘৰ গাড়ী আহি আছে গৈ আছে লোক হৈ আছে ৰাতি টোপনি ভাঙি যায় কেতিয়াবা News report Karbi Anglong Live Binia Birta ke lapuan sikang ton poniklo kardong